Yang bila pun nama pun Sharatchandra Sharma Impact News ki mana hunu taram lok sering se mana hunu topik se have state CSOs sideline from the consultation talk. Manipur ki CSO hoji pokli parton torok politri hayeng kamuk torok pa horen khar theng lak pai di khang di but hoji pokpa akoi ne manung hut pa hokjo phokdi hokjo ba ki tangkak si pokdi CS swing parton torok tri atop state singi like Nagaland, Tripura, Mizoram or aduga Meghalaya parton yorok pagi wari leire aduga Manipur ki CSO yorok tri Karamba karigi matang de yorok top hana kanda 29 amasung 30 the Union Minister Home Amit Sahana magi official residence ki office tai residence office ta meeting pangtuk pugi wapham ni maduri maruina notice ki matang la pakan de cape citizenship amendment bill ki matang singse state singse pik panina indigenous people singse ki protection ki karigi matang la pakan da hojik se bill si parliament table torok tingi da khana nabi wapham singi wapham la pona 29 30 ki meeting che tambane Manipur si su torokat ni khandi khan bani hoji pokli torok politri sideline tau khrabajala sideline tau re hai mung natri ekhoi ni thamjure sideline tau rabajala hayeng hang chik se mu phangba yawi pham lebjala hai matang kita kumna khana janaba tanjani lo lengjin bir bigi singdi agi etin phambiri base Soubam Nongpoknganba Convenor legal department BJP Manipur Pradesh ne ehan amda oja Nongpoknganmu taram loksari aju oja Nongpoknganmu lengjin bir se oi lengjin bir base Ningthouja Lancha president notice forum for indigenous people NEFIP oja Lancha su taram loksari Ningthouja Lancha ki oi da egni yata thangna phami najari base Hareshwor Goswami spokesperson Manipur Pradesh Congress committee ne ai tamo Hareshwor Goswami taram loksari yanan base oja Lancha da lakse oja maroina atop state sing Tripura Nagaland aduga Meghalaya Mizoram Barton phangre loina bak phangba bangtin natri notice ki state sing yeng bakanda atop phangda khara su yaudi yauri tawdo CSO gi wafam lakpa citizenship amendment bill lakpa kanda di strike ki protest wafam yeng tar di Manipur siamna adum kan na hobani maning sung thang thang te strike hek to protest hek to kanda kep ki mamang thang leibani aduga yam kana protest kan basu adugumba state ki manung sida Manipur makok thangimni hantake wari saba tang kumapan kuntra consultation meeting with Union Home Minister Amit Shah Hoji Pokduri Paton Pangdrin Loba oja Lancha phangbai wafam lebra phangdre sin chumbira phangda basta kamai khan bige silent romanen khan bibra kamai khan bige hoi ta seng namak ani ahan bada aikone yengjari basi kari no haiba matamda handaki home minister ga hoji aikoina tawdori ba discussion haiba tare consultation ne haire moina di adugo simple discussion ne khale madudagi tu da north east ki state mayam gi opposition party yauna se Tripura gi di hanagi former chief minister Manik Sarkar fau da yawe admai tarokan da se Nagaland gi Tripura gi team ani se khwai dei chaw team ne Mizoram su chawi Mizoram su coordinating committee haidana YMA aduga MZP MACU others Mizo Maisial nupi myang organization upagi koi gi haibudi ahan myang organization loinam yaure aduga Nagaland gi su JCPI aduga Gaunpura myang gi apunba kano aduga NTC aduga Tokai ba loop mayama including Vice President NEFIP Teza Tere yauna akoi sumaina invite tawre e ngarang si report si longnai then Meghalaya gi su akoi anamba komso gi aduga top body mayama KSU mayam tawro am gani khale Assam gi suni but Assam gi sina kitang amuk under represented oire amdi Assam gi loina mukti tawdre akoi khanjaba so yamna masidagi akoi na paba yari basi hoi Manipur da phangba phangda badugi wafam natena first tawre iba potse apun ba collective oiba common oiba space amakakta laiminariba haiba tare compact space haiba tare geopolitically amatane na khanba kari khalino haiba matamda awang nongpok lamdam gi state amada soiba pot ase atopa state lanchal loi haiba suklai leite maramdi aikoi gi border sing ase BSF na ngaktna Nagaland gi Manipur changak pa yaro haiba border am ta leite Assam dagi na Meghalaya changba yade ba mapam ta leite aduna once naturalized tawgraba undeclared or hojiti foreigners type tare mapani jang mireba macha sing se once declared or nataga once moibu identified citizen oina naturalized or ta gadi moine anywhere infiltrate over the karisu masiki kanosi laitreng khale aduna yamse na kona thamjaning badi kaino haiba matam da okay aikoi da hojiki invite or ba haibasi tactical oina masi tawbra haibagi chingnab lai ko yeng kisi akoi su yengi ngasi su akoi tasenamak akoi gi oiba response ma pi basi kitang nganmal libra maram de koi ngairi adu home minister na nataka home ministry dagi akoi da karigumba ama lakte haidana nungnang laite because it is quite clear that
masida laiba political implication sidi NEFIP na amadi manpack na yamna sangsang na ure madudi kaino haiba matamda certain clause na to provision na mahapakanda CAB sa na hani haiba ne. Now the question is handaki political implications da hangi bo hang kari tauge state kudingi kari tauge haiba si CAB ga hojiki clause mayam siga kushin na ba yagadra haiba ni. Most of the Chalkibami Singsi, Chalibasingsi, Anamana report Chikarino, Hydana Taba Chapo in a Tawi and some Loinam NEFIP, Loinam constituent body Yauribanina, or NEPIP Masagi, so Stanam Laje collectively constituent federating state members in Sigako Yanaba Madudi. I could in NEPIP Central Executive Council and Logi Warek Matung in the CABC Matam Supagi opposed to Wani, passed of the Suit of the Su. Aduna Laibo from the Kano Havamatam the Sigi Akan Bakongjang si Lan Uba Adukamasi Manipurna, Nataga Equina Ahanba Convention Siko, Banina Equigi Kanomataxi, the Tammy Habigi, Equida attitude Ama, Libra Haiba Madugi Ching Nabasulay, Adugata Senama, Hojik Laxaning, Badikano Habamatamda, Hojik Northeast Punna. Collective nasa ina hajaba collective space sama the geopolitically liminary basing ase masigi interconnectedness aduga common issues common crisis mayam sida punna ngangna raga nuai gadabasi even say hojik NRC gi port la 1951 OBI cut off year se khada 1971 so I don't know chaotic oiba monda tawbagi mahuta Northeast as a whole karigumba solution che taseng na pamagadi na to aspirations of the people of Northeast karigumba khangbi gi haiba taragadi Aikogi Mahushin by Abami Mamsi La Akanda, Karehena, inclusive for in a Tobida Magadi. I am Pajagadoni, a CC, Tripuraga, Asango, and running Kali Hayana, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, and running Kale. Then Arunachal show invite Tori, Tortabanate, Arunachal Gisi, Maruena, Adumogi, Kanokra, and political Kanoina, Torga, Chatkadava Mali. Ada magi dik prema khanduna litorga Arunachal Masamaki oiba kanoma semjagre coordination committee ma admai tawduna lakpanina aikoina khanbada masigi wafum se lei aduna khwaidagi ngai badi hojik phawbada karigi damakta Delhi na invitation che tawba nataga consult tawni na khandribano aikogi issues mayam se karigi damakta makoina khanani na khandribano aduga karigi damakta aikogi bu saying as I talk people to a sideline toba, have you from Silak Taragadi, Lavagam the Tivani, Aduna India Manung the Laminari state sing Nasida, Big Pachawa Tidana Yamna federal spirit, federalism spirit, Equina, Tashanama Wasi, Kanada Kanda, Indian citizen or the Koimiangi. Crisis, nataga problems, nataga grievances, ma'am, she must say, our ma'am, she go hana bohona dana. I coin a kaigidamukta. Selective over Karakang Tauribano, Habigi Wahangsi, Haying Power Laktabata Taragadi, Masana, Hangapatabani, Adugamogi attitude check. Kabakaba Kalambado, Haying Pogo Lakrakandi, Mapung in a Kalanabagi, Masamo, Heaveny, Janopungamba. Moreover, Baton Lakta was seen by the Sintoropose, Adum Nungairo, Nungabung with the talk data, Haying Poga, Yam positive over hope name to the Haying Poga Lagati. Lakane se dum thazari sam narakana hoji pok de maram de tang kumapan kunthang ngasi amasung hayeng gi wari se hoji phok laktramina lakpai phim de dum akoina sum ubudadi hayeng la oi se ang khambada ngasi gumbadadi wan de het choi haibum topren kali chathok chasin gi haijeri ba yam nang na kaina lena badina tabanina khara advance oi phangum di thokpane but still hope still exists hayeng phok si lakatra haibagi area am de leidele jano bugamba lakta se Lakabe Maram say Hantaxe Tankumanga, Unorubom delay CSO Madugu Unabadu, Maruina Naga, final agreement in Matang, the Unorubugi area to me. Matwai to the Cape Kikari, you are pumping say, Karim the pocket Pasulate to keep you in such a Pasunati, Hibati, Pom, the Punky Pangare. Taurokta say, Kaina Maramojon, some says, Nahandasu, nothing idea. That was Chief Minister Young Unapakan, the Economy Tab, the Chief Minister Gawaris Habakan, the Civil Society Organization Nataba. Cape Kikari Matang to Swari Harakwe area, so the Udimale. Toroktabe Matang says sideline on the Tobodona Uriba, Hayeng Popla Toroktragadi, Tambira silent to Wirame Hibagi, Nuai Tabam the sound of Powder of Neozarum Kari of Tambinius. Quite a baton talked of Haitaracon, but on the CSO sing the Yarokte and Haisia, I give more to them must many soonate. Many sudi caption a quida Sohanbra, Sogalagana. Kadawai the Soli. I was Sohal Lagana, Soli Bajagado, Karamaitona, quite the protection. Piggy. I Aduni, Adugi Jaga, whom do they do the Hena, the
emphasis piragadi sai baton torokta badudagi hen maru ebi jaga ahum du hai jage ada jaga ahum si khoina hanadagi su khoi honorable cm su haidra leini sumain to nei khoi gidi central leadership ta thaje central leadership na assurance pura pire karim ta kai baite karim ta sok laite karim ta kai loi hai pot am assurance ma pidana leire haidana honorable chief minister su adum haile ikui kui da su adumaina haile sumaina ona koi honorable india gi union of minister na sumaina to assurance mayam mam pire aduna adi ngarang mukta su kep ki matang da honorable cm na su haipet haibi gi ne koi gi sokte Manipur da masina sokpalte sok je mayam yam kanne ba tasena ha gadi main pack na su yam kanna haiba nahan ja koi gi tamo sapam cha koi yunam cha delip na hai tapiram ba main pe na sokte har ga su koi na tasena yaningri di koi na tasena yaningri di mayang hai ba si pulap changak paduni na mayang na hojik ki ribana Manipur da leiba koi gi hana koi detention camp ama hana manga tuk lerami hai madugi masingdu khakta akoi Manipur da lega maduna demographic problem thok tragasu sidin Assam da leriba mase marumna Assam da leriba chawbo state da leriba mayam ma NRC lakpadi masing chawrak na ke chawrak pam di khange makhoi sing adu kep la ba matungda Indian citizen all kanda du da yana freely chang agadi madu su akoi gi di achawba akai ba amani hai ba pot aduni wajil leje ada jaga si aduna ina sai kep per se kep masa mangdi akoida sokti haiba simadi aigi motdi even madugi wafam thambiram bina akoina sokte na akoigi comment pack na su domaina wafam thambiram bani na moina su e yam kana yam kahena madu yam kahena let me finish yam kahena madu da sokpanate tawudabu ki ningai oibadi huje Assam da changak khraba kayumba natraga kep ke makhada citizenship piragani haina maching yam piragani haibasi kangbusina changakpa taragadi akhoi Manipur da yam demographic change chom lakani aduga Manipur gi oinadi nan akhoi gi tamo dili mathambiram da Manipur gi oindi akhoi siam na border si even ada chem pa yengbo yengdi ada yam line changba yai hai wafam de aduna madumak na maram oiraga kiningai oi haibane ada madugi matang da su koi honorable cm na aduguma ki ba leiragadi madu so koi protection leibam thui higher potu honorable cm su hana su thambigre adi madugi damakta di koina haijadana leirabani aduga madugi protection su amit chane already koi union home minister na adugi assurance tu madu sohal Manipur da adugum bam ta sohal loi higher potu leirabani na aigi motadi baton tauri natraga baton tarokte high post di main issue du na te at the same time at the same time koi kero ngiro maram ta sauge hujiki matang ko thoidongna haijalakpa Assam dagi haijalakpa aduga NRC dagi khando odu CAB la kanda amuk ya hanba masing yamba sing kari sing somda haijalakpa wafam adubuti yamna long discussion aduga mukha tarakpagi phangado implication ngaktani haijari adari kitang khamkan hujiki burning haijatai adune haija at the same time question ni ko ai simta ngapjan jauge ai ko gi su yai ba ab hapjan jau tu kai no hare kanda assurance te north state pumbada central assurance and pi haijari ba kepna solo ena pi ko including Manipur Nagaland dum yauri Meghalaya dum mirang obudi yauri NPP ki sarkar ni NPP yam strong stand ni mogi kep ki matang da ai haijaina assurance ni chapman lawra seba assurance pina moi assurance tu pina madugi state singi CSO singdi paton tawri ba Manipur ki tawba matang sida hojiki koi tamulan chance ta piridna NEFIP ki constituent body constituent part singdi adi Manipur da leiba sinataba atei sindi loin tawre ayam tawre aduga NEFIP ki oina su chap chaba state ama simakak wari sanaraga magi tonganba ma logudabani atraga simakak wari sanaraga magi tonganba ma logudabani high state su leiten takpiri ara madumak su aigi motadi bhar sakana su khangba soide ki oram khale aduna aigi motadi Manipur da hojik Manipur ki CSO sing sarkar gi di adum wari sanari pau faunari sarkar gi assurance sarkar prajana pami punamak through government of Manipur loinamak chali adugi samabida adugi line di dum leiri hai tare ana adugumba line leirabani na CO sing adigi at the same time koi Manipur dal hauri ba main pek su kano gi NEFIP ki saruk amoina ana NEFIP as a whole
sigi consent body mayam baton torobani maram di moina lokot stand su madu chamana impact su Manipur da phangdoi na Manipur gi part of the NEFIP to tawdraga su madu su haipet yabi haibagi wakhal su amasu ai leranggodo mali secondly leranggodo mali secondly ngarang han hoi kanogi pudi Nagaland sorry nagai sugar mari le nabudi oibudi ore adubu mi tarani pana saba kangdubam su chalaga wari chanore matudasu moina koigi kanogi kano kokomi thadrok pa magi press community harisi pung amaga minute tara mangamuk adu maina wari chane hai adu maina CSO sing sida moibu any issue maru ebe issue sing sida lum loimak tana khona bi wafam di adumok yauri ana handaki matang si magi logic tu sumaina tawrobani na haiba potu makchu oibi ai at the same time hoji koigi tamna takpiri duni ngasi ga hayeng ani wari sandoi se ngasi dungtang maramdi for the government tumba yabam tumba matam leite government gi damuk tadi adana ngasi hoji phau laktre hai sung hat pungama pungani punghong matuna ngasi lakpasu ai adaga hayeng early morning da lakpasu adoga lakpan nakpa haibidi wafam dudi mayam loinak pung asukte yob maramdi normally hojik su ngasi gi meeting si ju nungdang athengmada pung mapandagi hogani haina pot adu malairina ana sigi situations leida aigi motadi sigi situations leida Bharat Sarkar na natraga Home Ministry Bharat ki India gi Home Ministry na baton torokta issue si thai na therega aini han na hena kitang na therega masinan aikoi gi kep sina the citizen amendment bill sina aikoi da tasena soktabra sokana kamain don protection tawgani aduga high poaching do adugi poaching do oina hanjan neinaragadi maduna hena ojala chailak segi ko ojala reply ojala ko ma poti keno poti tawde hai chume CAB na kayam sokta sokragati haibe wafam neba lai question di huji le ba mang da ta le si consultation meeting am lamni na khana se haibni ko soro ena taseng ne heta madumna 100% guarantee people ngamaga di wari sadra su yabrane haina hanga kadoi question de sam na kan adu kauraga khana bai matang am lamni na ai khoi gi su khana badu da yahon bai kari kai ki haibe wafam du neba still oja nongpong amon haibi de si horen bogda dum theng abogda baton lakpa ye haibe gi ho su dum tambi ba aduga torok ta bagi nungnang badu su adu su phau ning ti haibe su dum tambi ba at the same time wafam si kani kitum khara sum kano hai tare sam na re kanda ai lakpudi lakjage khara maga sem san lebiu question ma yam su lakjage oja tamo hare so maroina torok ta base CSO sing tadi hoi tawu gi hope still exist ni horen so dum phang ba jai nongpong am bai sai tu tambi ri torok ta base gi wakhan nungai ta ba am dum lei jon mayam torok hoi torok ta base maroina loimbak tau tru su mari manga di yaw khre Manipur kep ki matang da protest ki kari gi har di mangjin tha bani yam kan law bani torok ta base tamo so kamai ubige maroina masi samhai karai doma sum phauna ri si maset thugai bagi amaga wari si kahani akoi di kauri noi kaurte se hai de dum hore numai tabagi changdi sam na ra kan yam laina ni ko adumai ubibran thagana se soidana ga sum hayeng bhok leri matam yam optimistic oina dum uba yabi film du ubibra hayeng bhok leibo gadi makoina magi piriba calendar hai gadra schedule hai gadra ko ngasi na hayeng hangchina adu na piring ida pulap kai ge loi thokpo yai hai jeriba adu yamna masi yamna akoi gi oina di Manipur gi oina yam laibak thibani ma stakeholder loi tanoyam ngani na haire tanoyam ngani na hairiba potchi da huji boki lei film da huji boki da tanabagi potchi ate political parties ni kep ki matang je aduga akoi gi oina su akoi gi MPCC gi oina su masi tanaba sidai da hairak po kholak se am bhok leite political party side te su aduga maru oina main pack ki leiriba huji ki film sidai da hayak ta bai bi aikoina haining iba aikoina tawning potu aikogi tanjam pi da bai dare ko pi draga masi lotion ki gedra ngahana muk ILP chanaba singdadi chanaroi na mu hai hojingna mu ILP chanadaba Meghaloi gumba Tripura gumba so hek jaur kum hek taw pura confusion ni Manipur ro tamise aikogi yai tha bai dare nga pha ba gi singda yai tha ba do hojing na mu border pillar gi mu wa mu amang thokchale hai samai tawre si tawre na ada amurom da naga pisto ki ung lere amurom da kep ki ung lere akoi je pura confusion state am da koi je thammagan da kok si uru ngahun ba haidare ko aduna masidi yamna layok thibani aduga Manipur gi oina close ma half traga su
madu Manipur gi indi yam phai madu akoina pam posu aduni adu kep che chunga chanan ba je khoi gi indi MPCC yo indi pam de ba maram de masina Indian constitution violate tawi equality da ate ate jaga da chanar ga su right to equality na chingba ate ate mayam da masina violate to bani na masi pochima chanan ba pam de aduga ani su bada amana hairiba foreigners sing je notice da yadren khalase ba chang pase adu makhoi ate ate jaga da chang kan da di Indian citizen orga di kaigumba ILP gumba na traga maduga manaba ma chanar ko matam da chanar traga na goro goro chang leire huji Chanareng Kalaga Madu Pirates and Kadorio. Ado Ate state the space, Adu Moi resource Moi can no Mayam Ziluino Yamurkanda di a notice in a dumping ground or dancing race. Aduna Maquina as I put the Pirakanda, Indian citizens or Kanda, and notice the Changre Kalagasu. Notice the Moichang Bayaro in a Changre Kalagasu. Ado Atopi state, the Sanga Kanda, as I see the Parakanda, ILP in any valid document, Pirapa, Matamatam Duki Pirapada, Peter Gana Goro Sange. The period target here quick is dumping ground or begi a key is labor. Do not queen a palms over the capture a quiggy parliamenta, quite small looked about past of the Potuneva. I do Tony and Higre, though what's the quick Congress party in a shoe, tooth and nail a quay fight token, must put Hoktan of Madum, Karavung, Namning, and way to the number game, Nina, Hivangam Treco. The Masit told the Dia of Potamalay have the Masina. Indirectly or so, I could notice you in a soul or have the indirect or in a so quite a doom. So Gani, Aduna Natana larger interest, Capsina, I could Indian Constitution, Gileva, Premble Nasingwa, Ate, equally right to equality Nasingwa Mayamche, Masi Sohan Manina, Masini Indian democracy, da Masi anti democratic over port Amani has of Hande, Tamagalai, Adu Fujixudum. Sigi potche hanai kondo hongkolai te parliament pukala su akoi shoktre harga su masidi koi India gi oina di masi anti secular oiba anti democratic oiba adu anti constitutional oiba bill lamani aduna masi ek olan biganu oibase adum lauduna leigani hai potchini thamjani okay first round ge demakta jalancha ate to supplement to bu yani ai hangde to wafom sina nahan tang gumangai wari sabase jalancha chatpa chatabadu ai income da chatti na dum khali chatpa chatabra Yogdi. Yogdi Dragaso Yana, Atopasing Yorusing what is happening to Robin from Domali. Nangi Wari Shabado truly, purely. Nagapi stock final agreement Matanga, Adumak Kibrana Tragana, some hard dosha with the KP, Yokibzala KP, Waria, it is exclusively on the focus on the framework agreement. Okay, Yari Aduma, Adu Potuma, Aduma Tambire, next science, Hajaning say, which is happy to say, BJP Shaitagi, so person happy to say. NEFIP, Nasagi Notice Forum for Indigenous People, Gimatang Lapaganda. Karikumba, Cape Kimatang, the entire North Ski, single civil society organization had the NEFIP low Yabagi area, Oibra, Madu Kangagana, Madu Kalagana, NEFIP, or as a whole, Kovidim, you know, Natagana NEFIP, the Yawena, Kovasing do, NEFIP, or some would say, Yabiningbra, highway areas. No, there is a difference. I know Kanjabati. Even ngarang akoi loinamak telephonic discussion tawi. Okay. Ada NEFIP oina torokpa habisna NEFIP ki collective decision ne. Yes. But akoi ki vice president duna Nagaland dagi nataga se akoi ki secretary na Meghalaya dagi chatpa. Then MSU akoi ki vice president another amana akoi ki Mizoram dagi chatpa or not. That is different question. Okay. Now the question is akoi da Hojiki BJP ki spokesperson Hoji Habiri bese. Akoi invitation torok tabasi problem natte habise. Okay, akoi desu madu thoidona invitation torokpa torok tab du da adugi potu natte bida koi na hajing. It's not a question of merely invite torokpa torok tab ki question natte. It is the question of underrepresent. Okay. Notice as a whole, consultation tawni haiba taragadi underrepresented consultation di yate. It should be inclusive. Every state ki members in Yaroga Madugi represent to Hojik BJP na represent to government na represent to targadi Kalamba BJP no haiba matamda ngarang honorable MP na member of parliament obiba Yamu RK Ranjan na thambin ba pochiga Hojik spokesperson na hairi ba pochiga contradict to re ngarang Lok Sabha da kamai thambige I give people hue and cry tore I could shokani masida I could close some happy haire now so alloy haire so yamna nganga ki ngang banataga total consensus ta wafam ama bahog da ngasi bahog da yanadriba logical oid ba group amana kamai to na Manipur represent to gani na taga matugi government ro kamai to gani habisi answerable oid ever ana hojila iba political no haba matam da honorable CM na hire protect to gani so alloy okay it implies that CM in so implies to every wahi do da so alloy hairi banina
CAB na kanom di so handoreba adura Manipur di so loi haibane that means India as a whole urambaya Northeast as a whole by so pani so ani Manipur ya whole haibane trane protect to from whom Canada no protect to this protection from whom from the unidentified illegal immigrants unidentified citizens of India and amoy claim to jiba unidentified to na mi myam le khudam moina Assam da handaki 2000 ekanoda March April da 70,000 identified illegal immigrants Supreme Court ki monitor makada tawriba NRC na identified to matamda Ranjan Gogoi na Chief Justice oiringai da Supreme Court ki ma kauba matamda Chief Secretary kauga hagi kai hai 70,000 mi se disappear to thokraba mogi wahida already merged with the local population hai local population ga merge to kanda hai ba mi to ne na khandu aba lising humdra se Assam da mangreba ko Supreme Court na badugi rong Chief Secretary kauri ne ba April 1 da ga horga matang kauri ne ba adu eta di kayam yamna sincere orge haibane ba koina hajaidi aduna aikoina thamjaningi di kaino haiban matamda hojik aikoina laibase handaki consultative meeting or something moina kauribase if tasena moina aikoida invite na consultation chida yaugano haiba taragadi stage manage tawre haibane because they have already announced that moina lautho kare kai lautho haiba matamda Northeast ki CSO mayam ga consult tawri haibagi kaino mo utho akanda mogi hana laiba agenda do isal lakna bi tactics ra haidana madugi ploy amara madugi law amara haidana aikoina yengbasu yai haiba aduna hojik yamna aikoina chingna na yengi badi natra aikoina hajingi badi madu oiba taragadi kaido bagi no aikoida majoritarian instinct masing yamba kambuna yam sengna haijage all the politicians from Manipur kayam yamna Delhi da makho pongna wakat pangamage nahan chappa matam su yamna tamru khangi kayam yamna ngasi ngangi besmane kyam makho pongna adangang bangamage maybe to Amit Shah or maybe to Modi Prime Minister of India nataga Home Minister kyam yamna ngang bangamage ngamgatage da iba poti kaino already decided ni mogi kaino da yaugre haidana even after this so many even yembu kayam yamna sokpa to be loin to kan the persecution yam toina haibane religious persecution okay religious persecution leire ha tawre haibase United Nations ki karamba body da ngasi bawde India na thangat krage Human Rights Commission nataga UN ki ICR da High Commissioner of Refugee da thanga kibi awbra India di International Convention Refugee ki matang da signatory sunate persecution tawrak ta di why not expose to the whole kanosida Maliam sida leba khudimakta aikoi persecute tawre high di kar problem persecution gi mingda Bangladesh ta gi di yengbiu Bangladesh ta 11 MPs na karam gani khale Hindu ki Bangladesh ta minister ani Hindu ni Bangladesh ta 1.7 crore Hindu ni chida persecution ni kama haidu okay hojik yam lure iba pot si kaino haiba matam da seriously khane se masing hakta gi election gi manifesto da chumi sum den gen abanu na teba this will determine the future of the land and the people Manipur gi lamam sum miyam gi laibak lekot da ba khanari bane base pangai haijin be yaro we are very serious men pen na kadung de su akoi adu yare so lu ya yare su like aduna la iba poti kaino bu akoi na haiti akoi na thamjaningi badi sanga iba nupa se persecute tore hai who will verify ma persecute tore pani ma si dharma gi lining gi mingda Pakistan do orpi de Bangladesh to orpi ma bu verify kana to dori ge ba mana masadu na ai se adu orpi na lu ko tho thare ena mamai da dakhong khra la akoi ne ta thaja gadra adu kana de verify to tare ma gi parent country du na Bangladesh na ka Pakistan na madu verify to si ya ga dori bra am lu bane practically taseng namak thabak oina in action du thorukpa matam da angak pa phangna lui suppose we are talking about the exemption hojik CAB se exempt to gani Northeast gi haidi okay why di am lai re awang no poklam dam da citizenship amendment bill chana haloi yam lai re hojik tamona Congress ki spokesperson na thambi gi okay atopa lam da naturalize to changak pa matam da akoi kamai tawni CAB da tasena ma hai se exempt to wa hai se kai meaning no persecute ki su aina hoja hai jare tasena persecution to tari who will verify persecution to re UN da ka do bagi ngasi mo ta thangate why justify to dri ba pot se
adu natana loina maksi 1.7 crore Bangladesh ta leibe Hindu 1.7 crore si pushallakanda Muslim ga fight tawna bi dongta akoi gi indigenous population ji Hindu Muslim ga ta akoi myam mutlo haibra one question is adu dani NEFIP tole ise adu hauji laiba poti kaino haiba matamda CAB gi leiba posida khwadi gi hena answerable oigadori poti kaino persecution su yare akoi hauji verification su lure aduga aikoi na mi pari base ani ni amana Bangladesh tagi tawraba matungda kona changakani haibasina secondary ni khwaidigi prioritize tawada poti kaino haiba matamda awang nongpok ta khunda dana leigraba 1971 March ki tang kunga mari Yahya Khan na Pakistan ki general na East Pakistan matamdugi housing na Bangladesh koriba lamchi la lauthokpa matamda ahin kudingi mi lising mapan mi lising tara chelakhiba punna Indira Gandhi amsung Mujibur Rahman gi pact ta yawiba 90 lakhs population je kara kamai to deport tawdori kamai to khandokadori whatever may be the case kamai to khandokadori adu naina bi grabra aduna hawjila iba poti kaino hajaba matamda koina hajaningi bi kaino haiba matamda lairiba wafam se yamna lubo wafam ni tasenamak tarai na loba yate persecution tawba na yam toina hai exemption tawba na yam to hai exemption kamai to tawdori no akoi sida mi ma Bihar macha da naturalized to Bihari olba mi ma sida lakanda natraga Rajasthan dagi mi ma Indian macha ola lang matamda aikoi na mabu lephan na ba mabu thing na bagi kari lei aduna la iba poti kaino exam si kamai to do ne exam si ki clarification akoi da detail am pi bata ba this is the way exam to get to roi to aikoi di already decided ni kari no haiba matam da aikoi na pamjari bati awang nongpok lamdam da hauji khunda da na leigraba Assam accord na su masi lokthok kani na haigraba by any means akoi religion da yumpham moite mitop sing se hanang ta lokthok piu any religion da ma belong to jenu mitop haiba pot se illegal immigrant sabi pot se definition se change to biganu se bina adugi mohuta yamna irrelevant oiba yamna karai dagi lowi no khangda ba 2014 December 31st kai gum cut off year se magi reason na leba 1971 9 March ki tangkun manga hai se Yahya Khan dagi lakpani 1961 hai se kai no 1955 the citizenship act to amwana akoi no citizenship act se akoi gi chem gi bani na akoi na 1961 dagi lobana pharada have 1951 have na first census te lobane magi logic amam lady but then what is 2014 what's the importance of 2014 kai gi no 2014 logdui se hekta lama ain loning mapam dei se hi me logo yabra is there any logic behind this cutoff year aduna la iba poti kaino haiba matamda aikoina thamjaningi di exemption hai se exemption kamai to tuino akoi khan thaba ngamdeba aduna we are ready number 1 aikoi north east the indigenous people protect over legislature da natroge any legislative power ama lairamba yai adu akoi protect obiba aduga loina na north east region da laiba illegal immigrants in se moibu naturalized to the CAB chatarasu moi deport to gidoni haibasidi aikoi gi demand soidan oirakani aikoi masida compromise to roi compromise to roi maroi ne ki Manipur government pack aduga NEFIP ki su to wugi de inkhambada kitang strongly sanction bam mathau ta do wale aduga tangai phadradi cape ta karigumba entire notice se baton to ge habiradi CSO mayam state ki ko du kitang yam ko boji amrom dai ga madugi plan to buda luidana ko khala lan ga di NEFIP oin lak piro ka haibo gi ya budugi aikoina maram da is the question of attitude okay aikoina Delhi res how was attitude neba sabirong gani Manipur gi minister MLA myam su ada sakana kamai deal to birake central gi minister sing pung kya bibige kyam sincere oin ta gi attitude neba problem se because problem di attitude ne problem lak chege ta diam taningi ba hap ki break timing yok silak tong nei phang nong dong lak chege okay thank you ja Nongpoknganba oja maroi no oja lancha yi wafam sing du dum loina bak ai lak cha su phanam di ta pi kre adwai sing do in khambada khara khumaning be area du ne bo aina lokhat chaning sina Manipur gi praja sing na haibate morom thadi protection tawna ba close am hapa akoi sungai ko close am hapa dikhra phadong man ba praja sing sum phaugi ngonen khale adagi exam tawai mo tang lakanda ILP chana ba sing dudi dum exam tawni ILP si dum akan ba kanom da dum uram bane hana kep lai tringe da akoi su ILP natraga ILP ka mana ba ina bills idang hoi protest tawjarim ni ko swai matang exemption ki matang ama close hapai matang ama madugi su khoi tawbudi madu yam san kan doisna karino aswaida top state lere kan naturalization to kan sang khiba khara sangre process tu budi tawbodo aina mapungoin thamjani gi wafam sina amarom da haraga notice
CAB की करीगुम्बा मतंग लापकान द इंडियन नोर्थ की इंडियन नॉर्थ की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह से कंसल्टेशन सुंचो इथोइदन तौनी हाइबगी अदुम लाखरे थाजबम जोजि कंसल्टेशन की मीटिंग की टाइमिंग योरे तांग कुमापन कुंद्रा हायेंग से तवदबो इंडियन नॉर्थ लौरमकान द स्टेट खर चिधा लगपसे मस्वाई से अंडर रिप्रेजेंटेशन की एरिया दुनी पातोन तोरक्तब याम नुंगनांग वफम जिना तोंगान थंगनकांदा मपुंग ओइना एंटायर नॉर्थ हाइबदुमदी कौबो याररोय हंदकी मीटिंग से हाइबे एरिया दुनी यावंद्रमिना मपुंग भाररोय अंडर रिप्रेजेंटेशन ओइरे एंटायर नॉर्थ कौबो याररोय हाइबनि करी पाहुम तंबिनिगे मधुगी मांगदा कितंग अइना प्लीज गो अहेड बाय तार कोई तमो कन हरेशोगी सु माना कोई रा कन से केप से मजी सेक्युलर ओइदे अदि डेमोक्रेटिक ओइदे कॉन्स्टिट्यूशन ओइदे कोइदना हारे कोई मकोक्ति लोइबो सिदि कोई पास दोक तो लोइ काइन हाइबसे सि मदाना कितंग सिंगदोक सगे अदा बेसिकली कोइना सेक्युलर ओइदे डेमोक्रेटिक ओइदे कॉन्स्टिट्यूशन ओइदे ना हारिसि मान राइट टू इक्वालिटी कनोगा जाति अनिगी अदि हिंदू गा मुस्लिम गा हाइस हिंदू लेबा ग्रुप तरुक धर्म गी ग्रुप तरुक सिगा मुस्लिम दी याहुन दबरिन चाहन लगते हाइबिनेबा अदा मसी मदानदा कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से कितंग आइना थमजनिंगिना कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बेस्ड ऑन राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स यावसे राइट टू इक्वालिटी हाइबसी दा कोई पुलब पार्ट 3 यावरिबा संविधान की पार्ट 3 यावरिबा फंडामेंटल राइट्स अखोइना अदुम मयाम सिना खना सि सरुक अनि थोन खाइदु आइतारे क्लास अनि अमना सिटीजनशिप ता सिटीजनशिप दा पीगदब सरुक अमा नत्रगा अतोप सरुक अमना एनी ह्यूमन बीइंग इंडिया दा लाकु लादी अखोइना फोर्स तोबा सरुक अमा अदा ngसाइगी राइट टू इक्वालिटी हाइबसि ओनली मेंट फॉर द सिटीजन खदा पीगदब अदुमबा राइट ओइबा फंडामेंटल राइट्स अना खुदा अदुनबु फॉरेन अमदा अखोइना वोट की राइट पीदसिंगाइ अना लम लेबा याब थिंग मया असुमाइना खेनबसि लेबनिना ngसाइगी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बेस्ड ऑन राइट टू इक्वालिटी सिदा कमाइन तोगे हाकांदा कोइना खल्लिसिना कोइदि मेट्रो पॉलिसी नेबा केपसे मेट्रो पॉलिसी द बेस्ड तोगा सिंबल लेजिस्लेशन नेबा ओनली व्हेन दिस पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश और सम अदर प्लेसेस एंड नेचुरलाइज अंडर केप अदु कांदा मो सिटीजन ओइरनेबा सिटीजन ओइरबा कांदा अदु कांदा मागी सागी सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट मतलब राइट टू इक्वालिटी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ओइदि हाइ वखलनो लागतुनेबा अदुगी प्रोसेस तो लोइद्रि फावबा होबनते को लोइद्रि फावबा केप की प्रोसेस तो लोइद्रि फावबुदी मोइदा जगी राइट टू इक्वालिटी पीगदबनी नत्रगा सेक्युलर की कॉन्सेप्ट तो लेगदबी नत्रगा कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग संगदबनी हाइबो वखललोंदुदी कितंग कॉन्स्टिट्यूशन की थियोरी दा कितंग लानबो ओइगेद्रा हाइबो वखलनो इन थमजैसे अदुना केप हाइबो मसामक्सी सेक्युलर ओइदे हाइबसिजु इज अ मिसकॉन्सेप्शन अदुगा डेमोक्रेटिक ओइदे हाइबा अदिगी कनो कॉन्स्टिट्यूशन ओइदे काइस इज अ मिसकॉन्सेप्शन ओनली अदुम लेरे अदिगी अखोई तमोलन चना ताकपिगेबा सी स्टेज मैनेज ओइना तौबगी मोंग माली अजे स्टेज मैनेज साइची स्टेज मैनेज हाइ तागदी कौरिबा मिसिंगदुसु आइगी मिंगाक्तो ओरकांदा याबगी वानबे स्टेज मैनेज हाइजे अजिगी खनदोइबा कंसल्टेशन जे आइगी मिंगाक्तो ओरकांदा नंगा सुमाइन तोरो हाना लोइनमक हाइबल ओरकांदा मागी तौनरकांदा अदुदा स्टेज मैनेज ओइबगी वानेबा हौजिक कंसल्टेशन तौदोइसिना फ्री एंड फेयर कंसल्टेशन तौदोइसे ओचुमे अखोई मणिपुर की CSO सिंगी यावगदे अदुबो तमोलन सामसामनसु हुजि पनबिगिबदोनि अरुणाचल प्रदेश की मोई कोऑर्डिनेटिंग कमिटी सी मोईगी अरुणाचल प्रदेश मसागी ऑनरेबल CM ना ओयना अना अइना थमजनिंगिना ऑनरेबल CM ना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी दुगी सरुक अमोइना चटप ngamiनेबा मै कोऑर्डिनेट कनो की केप की कनो मायोक इरांग होय नो अदिन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी गी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की माना लुचिंगिनेबा अद अइना हाइजेनिंगिना अखोई ऑनरेबल CM सु मणिपुर की ऑनरेबल CM सु अचुकी मतिक कनो होनरिनिना अखोई ऑनरेबल CM सु अरुणाचल प्रदेश ना मोई ऑनरेबल CM पेमा खिंदु थाजब थंबा अदुमाइना अखोई सु लेट मी फिनिश यू ऑलवेज इंटरवीन नो लेट मी फिनिश नो आई हैव नॉट इंटरवीन नो आई अदु हाइनो प्लीज नो डोंट कम यू कैन यू विल हैव योर ओन टाइम यू विल हैव योर ओन टाइम प्लीज कोऑर्डिनेशन कमिटी हाइबा हाना पेमा खंदुना कौवेबा कौर मतुना फॉर्म तौरगा चटपनेबा अखोई कोऑर्डिनेशन आना सेमदोय कोऑर्डिनेशन कमिटी रे यारे उजलन साइ लाक्सरगे तौबिनोबा उजलन मुंगा यारे प्लीज चपरो यारे अदु को तौक्रे प्लीज अकोन मागी मतमदा सेंदोक याइदा यस प्लीज हाइना हाइजिन मते आइना हाइबनते आइना हाइबन उजलन हाइजरगे उसिकितो नो तौर थमजबिरो नो प्रॉब्लम नो तौबिरो तो आना कुनी वानी प्लीज अदुम तो मत मंगा आई नेवर इंटरवीन यू अजु अदुगी डिसेंस दु लेसिनता यारे लासे अदुगी एनीवे
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯗꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯥꯐꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯅꯩꯅꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯟꯆꯥꯟ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤ 1.7 crore ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1.7 crore ꯆꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ 1.7 crore ꯆꯪꯉꯛꯑꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ 17.7 crore ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯟꯆꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 September 2015ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯅ ꯀꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯕꯠ ꯀꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠ ꯄꯤꯔꯤꯗꯣ 31st December 2014ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ 31st December 2014ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1.7 crore ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯜꯍꯧꯒꯦꯀꯣ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯉꯥꯟꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯛꯆꯍꯧꯒꯦꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯦꯞ ꯆꯠꯅꯒꯗꯧꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯃꯗꯨꯒ 1.7ꯗꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯂꯩꯅꯗꯧ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯟꯆꯥꯒꯤ NEFIP ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯆꯤꯊꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ 29-30ꯒꯤꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ CM ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯆꯠꯂꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯅꯥꯎꯗꯧ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯧꯈꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟꯁꯤ 1 minute ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CSO ꯈꯟꯅꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯇꯨꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦज ꯑ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯤ 5 ꯑꯃ 10 ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯦꯡꯗ ꯊꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦज ꯑ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦज ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟꯗ ꯐꯕ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯕ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯝ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯕꯨꯗꯤ MPCCꯒꯤꯁꯨ AICCꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट यौरकनी है एरिया में लेकिन इस समय है कांदा अदुगी स्टैंड दो दावा हंदक सुले इदोरीब्रा कमाइन तौगे अतोप सप्लीमेंट तौगा तौबिरो लामो लोचले राउ कांग्रेस की दी at any level da keep set na dana ba thengna ba hai se khoi stand ni aduga khoi gi nau nong pongan man hai gi pot to
मासु माना खर पारकपा खर उरकपा खर द हाइबो रंगनी अखोइसु अदुनि मरमदे अखोइ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सु नते अदु यामना मिसलीडिंग तव वासिदे हायनिंग देबको मरुम खुदम ओइना राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 न हाइसे द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ or the equal protection of the laws within the territory of India haibneba hojikti lai hairiba ngasagi illegal migrant ni natraga foreigner ni hairise territory of India man da leigraba ngaktaneba aduda sigumba deny toroidabane haibane se muslim oire se da yaugdaba praman ni ko ain haijaise moise within the territory of India once leigragadi within the territory of India leidargadi makhoi se madu deny toroidabane haibani simai sengdokjage ko aduga ani subada aina ngangi report se without basis sekta pangang ko nateba masida ngasai JPC gi report si da constitutional expert sing na haibaneba constitutional expert on man kamain pi ge da JPC report ki page 42 da hari se sidai da sangdok jore party keno to ni the religion Hindu Sikh Jains Parsis Christian have say is violative of the constitution because article 14 is very clear have sigi matang sidai da masi violate tore hai basi constitutional expert amna mot pi bani hojiki hai bai xc naina ko JPC report pir ko matamda ani su wada another constitutional expert amna su article 14 and the 25 would be violated hai basi tanada din hai ba masai da akoi nongpongan mana kari capacity da kamai to na constitutional experts na JPC report da pi le base sidai da aina haiba da una na traga sidi sokte kote ai si kari ground da kamai na haiba da JPC joint parliamentary committee ki report ki page 42 da mayek sengna animak si page 42 da constitutional experts in the pi rabaneba tawri report se yam sengna haida ga di supreme court na piba Sabananda Sonowal versus Union of India daga akhoi gi supreme court na NRC chanaraga foreigner detect godavani na high supreme honorable supreme court na pi sibo hariba Assam da foreigner illegal migrant sing mayam ma leire madu chanaraga detect go deport of haibi potu natraba sigi judgment doi chorakon di pazare ai du ai madum da sangdok charoi ko masai the as a result of population movement from Bangladesh and palliba mai ngasai gi hariba ke no sirida piriba report sidai hujiki judgment sidai palli ba high honorable supreme court amna su leire mayam leire masina kaira ani haidana NRC si semo sema kana niyom chumna deport to adu to na ani ko haijai se lei pot sibo madugi lei pot sidai da religion da base to adu to haiba gi pot natte ba aduna kep na to rei sina kai doge da haibe pot si leina NRC ma sema ga NRC to da kanana Muslim no kanana Hindu no kanana aduno na identify torga keneraga ton torko pot amane haijariba aduna honorable constitutional experts in the piba honorable supreme court na piba judgment sina notice da maruina Assam da amasung magi akoi state sing yumdang na state sing da masina yam chauna kahelani foreigner singina kahelani hai pot sidi pi dana le pot amani IB gi view da so dum pi makoina hai ba makoina prosecution jibu sahi 1947 48 49 partition matam da togi ba prosecution jibu after 60 70 years da hoji kamaina prosecute to na kamaina madu identify to do no hoji ko kamaina cha thoi no ka je magi view of IB gi report ka pi ni ne ba tension lakpa yani tension jage tension ba da pot se pangang na sum khar panaru ba unaru ba mit me akoi mitang mana samu yeng ba type ta ai jo ai no uru ba khara thamba ama jo amana uru ka hai ba pot to yone do da skip to man ko ta hai mani kep to sangai padradi choidana yogani aduga hairiba poti leiriba pot sing je koi kari no ne am holistic oina yamna kumna yenga kanda akoi tawwa ma da ka lei natadana sum aina ngasi paraktaba pot am ga uraktaba am ga hairaga khoi mayam mamang sidai da maduna achumba sakpa kairumba aina ngasi yaurambagi si porokpagi yaubagi constitutional experts na si hai article 14 de if jai court ne ngasai to jaki do within the territory of India da sigum equality se legada bane si court ne constitution gi dagi court to pot amane haijari da matam lo chala aduga singna aina aroi beda matam lo chala pu thamjani je BJP gi wangang oida aina thamjani je BJP na caption soloi hairi bra BJP na caption sokani close sokada na court close ama hapkani hapaga soi hairi bra notice state ki oina hairi bra yam jata bagi oina madi yam clear oi ba pakhumri pamde okay thank you caption na sogaloi hairi bra natraga caption na soglok pa yai aduna koi close ama hapkani hairi bra ise marata stand se kari no haibado bhab ta adre ba koi loi pam do jalancha loselak pa area ni ko jalancha maroi na sai do coordination committee sem bagi do kari guma semamba hana tanara magadi akoi gisu leiba ki lusing mani
CM naga dum represent tawra masu dum yab jala sam na haira kanda hujiki area duni ko ojalancha adu ka karim kanda huji hangnari si mayamna even sum phongdok pada sum yongnak pada close am yorba natragana soloi exam tawni ka habi wafum lagati prajada su akhoi di protect tawrone ye exam tawrone chatna laroi ye natragana protect tawna ba close am yawne hade kitang di harauba but tawla ojalancha in thamjini adu ai do harau da kaisu harau ngai oide haibi area oidoribra natraga tawam taragana close hap ne sumung yate adagi mu protection tawna ba kanom pi exemption tawne harau de close hap ne harau de karai da harau to shai be question ni ko hojik yamna akhoi si yam lui maram de kaino the close nataba double protection toriba Nagaland inner line permit aduga registration of indigenous inhabitants of Nagaland RIIN RIN ani mano protector leire moidi register tawdna mi top changa su thingi aduga ILP su lei Mizoram desu household registration leire ILP leire then Arunachal desu ILP fazana tawre ada leire reporting asagi akoina je sumaina double protection tawriba Nagaland Mizoram bauda natraga Arunachal bauda pakat papu okanda karim da leitriba akoina karai dano pakat uiduisi haibane after Tripura aduga Assam akoi se third ne bauji leiduisi aduna laiba poti kaino haiba matam da ngasa ina hajaba coordination ge akoi Nongpoknganba thamjari badu kaino haiba matam da coordination okay akoi honorable CM na akoi gi lead tawdana kana tawani tawgadabane ba but madu under akoi miyamga fajana phaminara kanda miyamga tanarba matungda si hai dina prema khandu gi masana lead tawga hairi ma oppose tawri be si fajana Arunachal yaro yengbi oppose tawani ngarang yambung rajana ai hajari badu ngarang lok sabha da haibabu Times of India na misquote taweba haidi BJP MP from Manipur opposes CABN phombi re hoji Times of India da yengbi oba aduna authoritarian natraga misconception nama natraga media management tawrakanda akoi always lan ba ta dori ba akoi na buri sida akoi masing ma BJP ni Congress ni aduni NEFIP ni adagi manpack ni khaido agasu for them daily ri yeng kandre akoi am taneva by anyhow state manage tawni haibane kari gino state manage sai che haibado ai hajarak kya taseng nama state manage tawni na hairi badi kari gino haiba matamda hojik aikoina Amit Shah na Home Minister na sumaina hai kai hai matamda consulti tawgani consenti tawroi habsi nahan aikogi kokomi gi team chapter chu hai consulti tawni consenti lowroi chi kari hai no mayam ta haibiro wadi tanagani ayabadi lowroi maite londa state ki members sing siga wadi tanagani ago noigi ayaya da di ai lowroi haidi pau pirongani haibane adu eta consent lowdagadi akoi myam sala wari chana bagi importance na kaino that means moina pan poto haigi adu yaw haiba haidoi bra authoritarian regime oibagi akoi da nampu da koi missing yam da kampu da tawba ta dori bra adu oi targadi shupnam haise adu ne subsal laga namjal laga akoi ji dominate tor kan noi gi apik pani missing yam da bani haita that is called shupnam akoi ne shupnam shasan na ta shupnam lenga khaise or pata ta gari laibak am thigani okay jalan cha dum lo shan ba yarni ko hoi aduna hoi aduna akon bra aina thamjaningi badi kaino haiba matam da ngasai akoi na north east ki consultation tawba se partial oibiganu akoi hauji mayam am tare ILP chatnaba state chatlaba state ahum da di so oi agi assam da su mai ja assam gi kaino da akoi gi BTAD da Botoland area gi autonomous district da di masi chatneroi sik schedule leibanina kalbiang long da chatneroi haidana makal assam manung chiru space oin munarak tawri bauji sida di chatneroi sida chatner that means adubu divide natena kari oidori no thank you ojalanta thank you matam lo selak ne oja no po ma kitang ngang ningo male but ngang do le mine ko tension jarake asomda matam loibana ni minute ama den lobira no but aina thamjaning go pham se double protect leiba double protect to river state sing do bong invitation to bu yaw re single protection chu leitaba ai khoi invitation to ro da waroi do si kari gi no sinda दुरिंग साई थमदे जिंग साई साई सिचुएशन में थमजखरेना अदुगी जगह दु अदुम रिटेट तौजके अदुगी जगह दु लेबरिना मदुगा अहुम नेन थमदे तंग हालगा पातोन तोर मसु याब्रा तौरपुसुय ना जिसु हुजु मंग हायेंग निदना तौरपुसुय तौबिरा मदि फदौनी अदुबु तौरपुसुय हायबनि मिनिट nama yam ten tare अखोगी कनोना तमारी सोन तकपी गिबदो अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन की सॉरी JPC की पेज 49 दा अदु दाना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ना हायदो आई द मिसलीड तवेन तकपीबदो अदो आई चमना हायजगे मिसलीड तौब लेते तमो हरेश्वर ना पुजिक JPC दो मपोंग फाना पाबिरो अदुगा मसी हारिबा राइट टू इक्वालिटी से सिटीजन खक्तदा पीगदबनी सिटीजन नतबदी पीबा यादे हाइबदो JPC रिपोर्ट मपुंग फाना पाबिरगा अदो कॉन्स्टिट्यूशन की हारिबा आर्टिकल 14 सिजु फजना पारगा संविधान अखोगी सुप्रीम कोर्ट की
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯌꯥꯕꯤꯒꯅꯤ Thank you. Matam sampakada tamo na ay hajirage matam lo grebo ni. Ay hajirage. Aina hajiride ne. Tamo hajirage. Just a minute. Just a minute to faro second manga. Aina hajiride JPC na makoina mayam amadu overrule torkanda tarakpa report na ama expert singna IV gi ro gi constitutional expert singi Supreme Court ki mayam singi matungina moina piba statement na ama ani tarakpaduna akoina haridune makoi gi dung ngamnaba namfuda report to tagibani aduna madi KFC lali KFC no chokani The whole report of JPC on KFC amendment chama I prove tawjageba Jay ay hajirage report che chang loi lei ay hajirage si tabo ay hajirage ay hajirage hujik pa ba matam phangdaba tawdu KF ki issue pa loi do wandri matung biam khanna ke do wale tawdu taw swai taw chi tabo ay amtang ga so hajirage tamo do ga the whole report of JPC on KFC amtang madu ay damtang ni si tabo three times padare okay please adi tamo na pam pa ni dra mayam khang no pa ra se ba tamo three times padare adugi chi mayam pori mayam tanja phangdabagi ni tanja phangdabagi matam ni dawo JPC da kana kari hairi mi ke amtang matam ni lo te akoi para ro bel tabo ayeng basing khang na ba akoi su khara khang ro ni dra Soubam Nongpoknganba aduga Ningthouja Lancha aduga tamo Hareshwor ngasi impact news to rakpiba aduga ngasi ki Manung na se mapung phan bibigi tamakta tamo Hareshwor amukan thakachari tamo kulam tang soktai tamo ngasi ki tamo tate impact news ki manhunam tang solution jana batanjai role adulan tholi ba thodo wa thok kya ge marik chomba report ke tamak impact news mi hingta aduna lebio